ngasi phone ki phone sing gi maru oi be ipauk sing khong saraga Manipur top channel gi maike gi myam da thamjagi han bada Loumi mathan da Sijakhre akan manong na ma ki mahimarong amang ta thoki begi matung Maharashtra gi Nagpur district ta Loumi ma sa mathan ta Sijakhre haina police na ngasi phongdokre ma thar saliba tha si district si da ma sa mathan da Sijakhi Loumi masing manga sure police official mana phongdok begi matung ina Nagpur district ki Narkhet tahsil gi manung sana leiba Pimpaldara Khundagi Rajiv Baburao Zutpe se humfu ka Loumi du ngarang ma ki labukta hob upambi amana da thariyan nu siram khibani Loumi sigi lam acre 2.5 leiba loinana bang amadagi loan lokhi adubu handak akan manong na ma ki mahimarong sing amata thokhibadagi ma mathwai noiten le rakhibani haina suma ki masanu pagi worol palladuna official duna phungdokhi atopa pawamadana mo Goa police ki investigation apian bapokte Rupesh mamang thara Goa da sina phangkiba BJP ki lusingbi Sonali forget misigi matang da Goa police na satakiba thijin humjin bagi thabak da asoi ba kya lairamba yai haina laikhidrabi asigi manaw nopi Rupesh forget na phongdokhiba loina na case asi CBI da sinna ba taksinkhre Hiramasiga mari lainana Rupesh na phongdorakhibada CBI da thigat halaba matamda misi sigi matang na asuma oyal soidana phangba ngamgani Goa police ki investigation da aikoina apen ba pokte ma ki mase sina phangki basida asobo miyo kya gi khut yoramba yabi oithopalai maram aduna ma political gi khudong chaba lawraga hat ki boiramba yai hairi amaramda Union Ministry of Home Affairs na Sonali Forgat misi gi case asi CBI da sinna ba khankhre Goa gi minister Pramod Sawana su case asi CBI da sinna ba da ayaba pikre hairi panba yabi Haryana digi actor cum politician Sonali Forgot mamang thara Goa gi hotel amada singnane oiba mong na sina leram khibani haidi makhasa tarak poina to papaw ambulance lakta badagi bulldozer da asopa miyoi phukhalakre BJP na lengak pai diba Madhya Pradesh ti health sector ga mari lena ba thabak thoram singda aihen ba senpham kya thada duna thabak tawi haina government ki maketi gi phongdokrabasu ngasi lambi gi oiba accident na soklaba miyema ambulance kaukrabasu lakta badagi bulldozer da hablaga asopa miyedu hospital da pukhalakre hari report singi matung ina thawdo osi central Madhya Pradesh ki Katni area ra thokibani accident na soklaba miyesi hospital pukhana ba manak nak na lerama miyesi na ambulance kauki pung ama makhairu ngairaba phawbud ambulance lakide dubo accident na soklaba miyedugi masadi I ka hena thokpana maram oiraga tangai phatana manak nakna thabak subigi leramba bulldozer amagi mamang thangmo saruk kot khatpada sijinaba saruk aduda asopa do hablaga hospital pukhathibani hadi Madhya Pradesh asiguma makhalgi thawdok sing thokpa si atang boide maramni state asigi tongan mafam singda ambulance laktabagi Shangari cycle amadi mina poraga purakui thawdok sing yamna toina thokli amaramna chief minister Shivraj Singh Chauhan thawdu odu haksina lobaga loinana mari leinaba authority singna matam sana thabak tawdabagi damak makhoi mathakte action lokhanaba khangan khre amadi miyamna mahak masana lale haijakhraigidi atopa pawamanamo MSU gi office ta thamliba thingba lakthokpiu Mahairoi Luf All Manipur Students Unions MSU headquarter da CRPC gi section sa magani phugumari salaiduna athingba thamliba si lakthokpiduna mauksagu Mahairoi singi oiba thabak thoram sing tawbi hanbiyo haina Mahairoi Luf asigi district committee gi Mahairoi singna phongdokre MSU Thobal Bishnupur Kaksing Imphal East amasum Imphal West district committee gi mute singa ngasi DM College of Commerce ki ground pawmisinga unaba mada MSU Bishnupur district committee ki organization secretary Rabina Nepram hai Mahairoi Lubasina hana yoramba dubu Manipur gi general election political party singi public meeting da wang oiduna election campaign yawrakra ba atopa Mahailub asina hana yoramba dubu Manipur gi general election political party singi public meeting da wang oiduna election campaign yawrakra ba atopa Mahairup amadi CSO singda thawdang lokraba MSU gi mayukta thabakya phongna satakraba lupka samnadraba miyoi kharana hawkiba September 10 da MSU head office ta hana thorang tawduna purakpa banner ga loinana special general body meeting pangthokre hairibasi Mahairoi khunai bu karisu laitana khanbani hauzik lairiba MSU gi thawpubu sing asibu suai makhoi maphamdagi lauthokle haina sirol thoksilakpasi Manipur gi miyam maruoina Mahairoi khunai bu usit thawoidaba thawangmani thawong si MSU na akan mamona yaningdaba phawi amasung asiguma thawong singa sina maram oiraga Mahairoi masel gi marakta ungkhanaba tholakpadagi MSU headquarter si
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯝꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ CSO ꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯐꯧ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯩꯆ.N. ꯂꯣꯗꯁꯟꯁ ꯑꯅꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯖꯐꯧ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯂꯣꯗꯔꯁ ꯑꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯖꯐꯧ ꯕꯖꯥꯔ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ NREGSꯀꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔ ID ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2008ꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯐꯧ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯜꯍꯟꯕꯁꯤ NREGS ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ आर्टिकल 371 क्लोज सिगी मनुंगसना प्रोविजन्स वायोलेट तौबनी लैंगाना हिरम असिदा मियेंग सांगबिदुना अथुबा मतमदा एक्शन लौखटपियु संडेल लैरिबा नन मणिपुरी सिंग जॉब कार्ड पीखिबा हाइबसि एसटी गा मरी अदुम लैनरबनी मिवे खरना नन मणिपुरी सिंग असिबु वोटर लिस्ट हापसिंदुना येलौमी सिंग फंगदबा साकथोंग सिंग मटलगा थावोइना सेल तानबा होनबा थावोंगनि हैना मराल सिखि येलौमी सिंगी राइट पु मिटोप येनथोकपा हाइबसि योनथोकपा हाइबसि हौरक्लिबा मिरोल सिंगु मंगनना होनबनी हिरामसिगी मतांग लैंगाना सोइदना मियेंग सांगलगा एक्शन लौरकनी हाइबगी थाजबलै लाना थबक तौसिंदुना येलौमी सिंग मंगहनबा तौरिबसि थिगतुना एक्शन लौखटपियो हाइनसु फोंदोखियारि लोइसलकपोइना तोपा पाव मनमु कोलकाता प्रोटेस्ट खोंगचत मनुंगदा BJP की वर्कर्स सिंग पुलिस का खुथोनखरे वेस्ट बेंगल की खुनुंग कोलकाता स्टेट सेक्रेटरीट अदु तमना लाकपा प्रोटेस्ट खोंगचत अमगी मनुंग BJP वर्कर्स सिंग पुलिस का खुथोंगरखिबदगी ngasi बेंगल की मफम सिंग लालफम अमा ओइना ओनखरे खुथोंनखिबदुदा पुलिस ऑफिसर कयामरुम अमसुंग मीना देवी पुरोहित अमसुंग वापन दास गुप्ता गुम्बा लुसिंगु सिंग यावना गेरुआ मसुगी कैंप मेंबर सिंग सोखी करप्शन तवी हाइबगी मराल सिंग तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट की मयोक्ता प्रोटेस्ट तौनबा सेफ्रॉन पार्टी की खोंगचत अदुदा पुलिसना फजिनखिबा सिंग अदुगी मनुंगदा बेंगल असेंबली द लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी पार्टी की हुगली MP लोकेट चैटर्जी अमसुम सीनियर लीडर राहुल सिंह यावखि सिटी सिगे मसुम थांगनबा मफम सिंग तोंगान मफम सिंग पुलिसना थामखिबा बैरिकेड सिंग अदु खोंगचत लाक्लिबा मियोय सिंग अदुना लानथोक्तुना सतनबा होनरखिबदगी मखोइबु तनखाइनबा पुलिसना टियर गैस अमसुम वाटर कैनन सिंग काखि जेलदा पूनबगी गाड़ी अमगी मनुंगदा हापतुना पुखिद्रिंगेगी ममांगदा सुबेंदु अधिकारीना पाउमिसिंगदा हाखि मिसंग मिखाई नाइबा पुलिसना ऑपोजिशन लीडर की प्रोटेस्ट तौनबगी डेमोक्रेटिक राइट अदु करमना नमथाबगी हाइबदु मी खुदिंगना उरबने नुपी कांस्टेबल अमना अहाकपु फा पुनबा तौकी मदुसु मियामना उखिबनी संत्रगासीदा BJP प्रोटेस्टिंग अदु पुलिसना तनखाइखिबदा मियोयसिंग अदुना पुलिसदा नुंगसिंगना थाजिलखि डेमोन्स्ट्रेटर्सिंग अदु मांगलोमदा सत्खिगदबदगी थिंगबदा पुलिस यूस्कामा अति अकाइथोखि हावड़ा कोलकाता की लाल बाजार अमसुम MG रोड एरिया सिंगदा ई सगलबा प्रोटेस्टर सिंगना पुलिस का मुकनबा मथोखिबगा लोइनना सबमानबा फिबम सिंगुखि लफ बाजार पुलिस गाड़ी अमा मैथा की पुलिस की नाकंदा असो अपन थोकलाबसु प्रोटेस्टिंग अमत थीना सोकपगी पाउ लैति हाइना कोलकाता पुलिस ऑफिसर अमनसु हाइखि हाइरि तेंतंगना सुमना थमजरमगे दुगा हौजुकुइनदि म्याम पाउ सुमतांग से लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौब अपडेट ngamiनसि एंड थैंक यू